Last warning to Cheddar. Sa akwadano nitini yenana ayi edisan. Kwame Bediako. Sa akwadano wantie 23rd August. Press conference na meye no. Ne Portugal career no beba wiye. Na nsama meka no eba affect ne life throughout. Catch them. Mesim ni babi ofria dan eba. Do ye nyina me ni bibia. So jaya o makeka kekre ni jaya. Kukuru no so be dan. Na wom so obeto aso asa nante asan kwa akoye de oye ni de a. Opa ono akra omra dem ha 23rd August. Obeti asema meka. Ebusia mo akwaba ediba too much GH mesro say ene de dikan oni me edishia subscribe my page mi adoma no so ama upload bi a onsa etimi akabinene ebusia sofo bi expose or de ababonti ne de ehu pa sofo Saint Shark sofo bi a Ghana ha nipa chede ni niye na so o kan hintasem e Ghana ha pa ama ne nsem ni bia ya na okeka na ya na ehu ye pa akeka nsem ni bi kura afa MPP wanyekoya etiso etuakonyeso a ebu omayi hu krapen ama enu nti ekofa problem e de bre ono ene MPP amanyeko a eti amayi sui na ne nsem kanye ni mu no na wa ba expose Chada na ye nyine nim se Chada so e ya brante wa afi no no so era political scene ni mo pese Ghana fo eto ne so aba ema obedi Ghana mampani na Chada eba ni hu kwan ofa so a ode bai ne billboards akese a obesisiye ene maskra ode katakata ne nimu na enu nti bi mu kra esusu se ye Captain Smart ena o share chi mo mkwache no kra e fans nsem we hu wi echi na enye Captain Smart afi beto odwa se ye Kwame Bediako a ye friend se Chada eno ena na o share sa max nyina echi a we na nim se ye friend the new force a o pese Ghana fo eto ne so abane no ena sofu pani a ye friend se Saint Shark e di nsem bia beto dwa fa ne ho se Kwame Bediako ne mfi susu asa obewura Ghana amonyose ne musisi a na ensem a onim e de fa Kwame Bediako ho no se wanhwe ye na wanhwe ne ho afi amonyose ne musisi na so ode ba bonten a ebeje ne nsem befem ne se befem ensem a ehuye pa ensem ben na so fopani onim e de fa Chada ho a enu nti so ba bonten na so obeka o kyerese ebetimi krampo ama Chada ne political career no abawiye sa video no na mensa ka me pese minu na ekohwe ansa na ebekwa kohwe sa video ni agi mu nchirimu no me so subscribe my page we too much me adoma ne so ama upload bia on site me aka yenko nyako so fopani ne nsem a oka ede Chada se on hwe ne hu yi e wo Ghana political race ya o pese de ne hu hwe manya san nsem o de baba bonti afa na ho no ebeje yensem. Last warning to Cheddar. Sa akwadano nitini yenana ayi edisan. Kwame Bediako. Ghana abatu oba bebe ye na yeti se sa banti no waba. Waba se onso se etu abama no. A press conference adam tu no fo. Me tu no fo kan se Usha. Ne fama nyosemi bibia no. O form. Ti can say he too raw. Enti o pese Ghana obewura manyosem kokoduru ba bi obepe so be president dia o ma ne ho 10 years. No nto no bo. No wura mu. Aha. Me kai na wantie. No gusu gidi. Press conference na me ye no me can say minim ba bia ofiri dan eba amen enti na me tu no fo no na radio fo TV fo a mo kasa yitum fo a mo ntie akoda bi so ye oba ese minim ne ato no ese TV so radio so ai o so fo no na otu a ono o kasa akire Chada no nka woye ne ba nka nko pepa mimi ni atem amen Chada me ba nka mepe ana santina me kan no wanti mesim ni noye de ban ba bi o de mini ba bi o free ba mini bibia na me ba bia so se ti bi o mi tena bi o me ba bia ntimi nye se ono da never. Amen. Aha. Enti afutuo
ana mitu na safutuo we no the last warning. Saa kwadaa no wantie 23 August press conference na meye no ne political career no beba wiye na nsama meka no eba affect ne life throughout catch them mesim ni babi ofri adan eba do ye nyina me ne bibia so jaya o makeka kekere ni jaya kukuru no so be dan Newum so beto aso nante asan kwa akoye de oye ne de a opa onu akra omra dem ha 23 August obeti asema meka nti obana no watunufo omo ye ni yodum ina aminim omo penanim guase abusia safe yakwakohwe video no wate nsem asofopeni no ede aka afache de ho na wei na nsemi ebeto abonten na binu ebisa asofopeni ede na ekwaso aden obi political party bi na abone pa na se political party bi na abone pa na political party ben na abone pa fi se okoka nsem bi fa MPP ho a MPP for kra echi ni tumu pen se waka nsem bi egom hu fia defamatory comment bi a o make different MPP for to say political party bi na abone pa entimi nye NPP so mo problem ne to adrohoma so ebi so kire se betimi aye NDC for na ehye papa yachi se omba mbegu chada ni mu asefi so mo hwe force a chada ede bana ano eye den pa ebi so kra kire se ye hwe chada so senia ono so de force no ababera political race ni mu a ni sika owo ne senia watimi ni parties no ADS say Ghana ha no say political party mienu ya MPP any NDC no esin chen a bibia dia dance say chada and the third force amanfo ehwe kwan say afi wantimi anyampo a next 4 years a day anim no chada ebetimi ababa ye mampani e wo Ghana ha na eno na bi ka say we na papa na hu na eye ne ya eno nti na opese chada political career no odi ba ewe ya na asen na won so wadwen e kirew e fa san nsemi a e koso maye hu e wo comment section ho aha eye too much GH me sure say we mi adoma no so ama upload bi bia won set mi aka makra